Yes, turabasuje cyane twongeye kandi kubaha ikaze mwebwe mwese abakunzi ba Jeune Official aho mudukurikiye muherereye. Hanyuma ntago turi buze gutinda muri byinshi, ni munyemere rwose mwumve ko twamaze kwa tubaha ikaze muri aya makuru yo muri iki gicamunsi aho tugiye kubagezaho inkuru zikomeye cyane navango ni breaking news. Amakuru tubafitiye atariho ivumbi. Ni amakuru agaragaza ko ibintu bigiye gukomera hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bigiye gukomezwa n'ikirero sasa. Ubu tuvugana igisirikare cy'Ubufaransa. Ubufaransa bumaze kohereza ingabo cyangwa se abasirikare, byita abasirikare hano muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta foto nta cyabaye, ntabwo ari nje waciye cyangwa se ntabwo ari nje wavuze ibi ngibi, niyo mpamvu tuba tugomba kubaha amafoto. Kubanga bw'ibyo matari mu duterekero ifoto ndabona rwose nibyo yamaze kuhagera. Uyu ni umusirikare wa mbere cyangwa se murabona iryo darapo ry'uyu musirikare wageze hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni idarapo ry'umusirikare w'igihugu cy'Ubufaransa. Ntabwo ari iki gihugu gusa cyohereje abasirikare my friend. Wumve akazi twirwano MRDP twirwaneho ndetse na ASM Ventura bagiye gukora, bagiye guhura nako. Hari ibindi bihugu bigera kuri 2 tugiye kuza kubabwira nabyo byamaze kwemerera Tshisekedi ko bigiye kohereza abasirikare hano muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bavuze bati twebwe icyo tuzanye noneho ntabwo ari ubutumwa bw'amahoro cyangwa nini na nini, tuje kurwanya, tuje kugufasha guhasha uwo mutwe witwa M23. Urugamba rugiye guhindura isura hano muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye ubu tuvugana yamaze kuramutswa inkoni yo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Union Africaine. Hanyuma ndetse ibi kuba yatangiye kuyobora uyu muryango byatangiye gutuma hano muri iki gihugu cy'u Burundi abaturage bavuga bati se ibi bintu arabikora te, arafatanya te iyi mirimo ari no kurwana hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ikintu mutazi nuko ahubwo bigiye kumufasha gukora campaign, agomba kuzajya afatanya na Tshisekedi bagakora icyitwa campaign hano muri Afrika kugira babone support cyangwa se babone izindi mbaraga zigenda zibafasha kurwana muri iyi ntambara mu by'ukuri igiye gufata intera. Ibi nabyo turaza kugenda tubyinjiramo. Breaking news, indi nkuru iri breaking news mbazane muri aya masaha .0 kuva mu gitondo haramuke imirwano. Ariko dore amakuru tugiye kubabwira mutari muzi uko bihagaze nuko hamaze kugwa abasirikare bakomeye bagera kuri 57. Ese abasirikare bamaze kugwa hanga kuri .0, iyo mibare nabahe basirikare byifashe bite? Ibi nabyo biri mu makuru tugiye kugenda tubagezo muri iki gicamunsi. Nababwiye nti iki ni gicamunsi kidasanzwe, ni breaking news zidasanzwe. Mwumve ko tugiye kubagezaho inkuru ziremereye cyane muri aya masaha. Ariko nizera ko rwose mwese mumeze neza cyane, nizera ko icyumweru kiri kugenda neza, mwese rwose mumeze neza cyane. Ariko niba wamaze kuba ugera kuri iki kiganiro ntuze kugenda udasubscribinze. Niba utarabikora mukora na bya bintu nababwiye ko ntazajya mpora mbibibutsa, ari ibintu mugomba kubikora munabikunze deja, munabikunze kuko nta n'umwanya babiri butware. Ubwo byumvikana ukunkorera kuri like, mukarayikinga n'umutima wanyu wose, mwarangiza mukanasharinga. So like izanyuro ni ingenzi kuko biradufasha cyane rwose. Ibyo tuba tubasaba nuko hari icyo yabitumariye. Bikore rero nk'umuntu urimo kugenda ugira ute ushigikira umuyoboro wa Jeune Official. Reka rero tubanze twamamaze kugira ngo tutaza kugenda tugira gutyo ugasanga tugeze hagati tugiye guhita tujya mu byo kwamamaza. Reka tubikorere rimwe n'umunota umwe wonyine duhite tuza dutangira n'amakuru mu buryo burambuye. Murakoze cyane mwe munkorera bya bintu nabasabye, like na share utuntu nk'utwo ngutu. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo,
amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Yes, umuriro watse hano muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'urugamba rumaze hafi icyumweru, imbunda rwose zitabona tamoro cyangwa se hatabaho kuruhuka, hatabaho agaseserefe cyangwa se agahenge n'akana gato n'imirwano, aho igisirikare kiri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa kigizwe n'ingabo z'Abarundi, FARDC, ingabo za Tanzania, FDLR, abacancuro ndetse n'icyo bise ngo n'abamiliseneri. Urumva ko ari so y'abantu bagera kuri y'imitwe igera kuri 6 badakura iyi rwose bihaye intego yo kuvuga bati uko byaba kose Minembwe tugomba kugira ute, tugomba kuba tuyigarurira. Ariko icyitwa MRDP twirwaneho babaye Colonel Rugabo niwe wabivuze neza, avuze ngo bafashe imitsina rwose ntibateze kurekura ngo kugira ngo bahagere cyangwa se bavemo hariya, nuko bose bagomba kubanza bagashira. Nyuma ariko yahanga hagiye kuza kwiyongeramo n'abandi. Ubwo urumva ko uyu mutwe cyangwa se izi mpande ku ruhande rwa AFC bamaze kugaragaza ko mu by'ukuri bakaze cyane, yewe aho bagereje bakora. Ndakubwiza ukuri batanze akazi gakomeye cyane. Amahanga yamaze kubona ko nta mikino kuri uru ruhande. Bise wiriwe neza? Urakomeye Vincent? Ngaho ndakomeye. Bise amakuru ari breaking news muri aya masaha tugezemo, na makuru avuga ko igisirikare cyangwa se igihugu cy'Ubufaransa kimaze kohereza abasirikare hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nkuko amakuru ari kutugeraho ubu Kisangani bamaze kuba barandinga ntari bya bindi bavuye muri nza cyangwa se nda bashyira muri nohereje, bamaze kubikora. Ubu tuvugana amakuru aturuka hano muri uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse afite n'amafoto kuko bavuga ngo nta foto nta cyabaye. Aragaragaza izi ngabo rwose zamaze kugera hano mu gihugu hano mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse rwose bamaze kugera ku mirongo y'urugamba. Nibyo mw'iki gitondo no twabonye abasirikare b'Abafaransa bageze kwa kino kibuga cya Bangoka igisangani. Bundi bakaba baje nyuma yuko kino kibuga kirashwe na ASM 23. Yego. Mu makuru twabonye rero igihe habaga inama mu Bufaransa isabira ubufasha abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, Ubufaransa Emmanuel Macron agasaba yuko ikibuga cya Goma n'icya Kavumu byafungurwa kugira ngo bikoreshwe n'indege. Urabizi ko ASM 23 yabyanze. Ibyanze rero Ubufaransa bugisa n'ugize umujinya. Nyuma yuko rero habonetse abacancuro benshi ya Blackota, abanya-Israeli ndetse buriya n'Abarundi twabona kubabara mu bacancuro n'Abatanzania. Yego. Kuko Ubufaransa rero nacyo cyahisemo kohereza abasirikare kugira ngo baze n'ubundi bafashe ingabo za FARDC gukomeza kurwanya M23 nk'uko biherutse no kugaragara mu nyandiko z'ibanga duherutse kubona. Ikindi nakwibutsa ko ibije bikurikira n'ubundi nyuma y'amasezerano nasimwe hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse na Angola mu guhana abasirikare. Aba basirikare nabo bakaba baje gufasha abangora. Afurika y'Epfo nayo ikaba yagaragaje yuko igiye kohereza abasirikare kugira ngo barwanye M23 bayirukane mu bice irimo, nk'uko n'ubundi byagaragajwe na perezida wa kino gihugu cya Afurika y'Epfo mu nama ya Union Africaine ejo ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2026. Ariko nakwibutsa yuko uno munsi bibaje ni umunsi twibuka umwaka ushize tariki ya 15 z'ukwa kabiri 2025
tariki 15 z'ukwa kabiri 2026 umujyi wa Bukavu igarura na AFCM 23. Kugaragara no kwa ngabo z'Abafaransa bivuze byinshi. Kugaragara k'uyu munsi n'ubundi umunsi ugaragaza naho ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bwatakaje n'ubundi umujyi ukomeje. Urabizi yuko n'ubundi umwaka washize tariki 15 hari habaye inama ya Union Africaine, ariko Tshisekedi yari yagiye kubera yuko umujyi wa Bukavu wari wafatwa na AFCM 23, ariko yagiyeyo kuko yari afite icyizere noneho yuko ingabo z'Abafaransa zirabazaje kumufasha urugamba noneho. Bise wenda inkuru kugira ngo abantu babyumve neza, ndagira ngo dufatikanye neza iki kintu tukigarukeho neza, ndetse n'abadukurikiye badutiza umwanya niba bamaze gukanda kuri like hanyuma tubabyumve neza. Bise nuba ngo hari ibindi bihugu bigera kuri 2 n'ubundi bisa no bigiye kohereza ingabo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko iz'Ubufaransa zahageze. Angola na South Africa nabyo biri kwitegura kuba byatangira kugira gutanga ubufasha hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo iyi nkuru nayo uyicukumbure cyangwa se uyisesengure neza uburyo kibagiye kuzamo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ushingiye ku butumwa bwanditswe na Perezida Cyril Ramaphosa ejo ku mugoroba ubwo yaravuye mu nama ya Union Africaine, yego akurikiza ijambo yari yavugiye muri Union Africaine avuga yuko uzamusaba ubufasha wese kugira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igira amahoro, ubusugire bwayo bubungwabungwe, kandi ngo hirukanwe abateye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko Cyril Ramaphosa yabivugiye muri Union Africaine, ndetse akaza no kubishimangira abyandika ku rukuta rwe rwa X ashinga M23 gukora ubwicanyi muri Ituri. Akavuga yuko azohereza ingabo mu kugira ngo bafashe ingabo za FARDC mu kugarura ubusugire bwa kino gihugu no kubucunga. Biragaragaza yuko Afurika y'Epfo ntabwo ari agaseseshwa rumuri yuko igiye kohereza ingabo mwa kino gihugu nk'uko yabivuze kugira ngo birukane M23. Ikindi wareba amasezerano yasinwe ku wa gatanu hagati ya Angola ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guhanahana abasirikare, ubona ko nta kindi bigamije. ubwo Angola nayo bivuze ngo amasezerano arega na Tanzania ijya kuzamo, wenda twakwibutsa abantu ko nabwo ari uko byatangiye ngo basinyanye amasezerano y'imikoranire mu bya gisirikare ihita igira icyo yohereza abasirikare. Rero bigaragara ko naburiya naho na Angola nubwo niko bigiye kugenda. Niko bigiye kugenda n'igihugu cy'u Burundi nabyo niko bigiye kugenda. Urumva baraza bafatikanye na FDLR bizi yuko n'ubundi isanzwe ifatikanya nabo, baza bafatikanye na Black Water, bafatanye na barabacanshuro b'Abanyayisirayeli. Urumva bose ni abantu n'ubundi bari kuza mu kurwana mu gihe n'ubundi twatuzi ko agahenge kagiye kuboneka, ariko ni ibintu uri kubona yuko biraza gutuma imirwano irushaho kuba mibi kurenza uko twayibonaga mu minsi yashize. N'ibyo abantu bizeraga yuko wenda agahenge kasabwe na Angola kagiye kubaho, ahubwo ni uburyo kugira ngo bitegure mu buryo bufatika noneho babone kurwana kandi byeruye. Agahenge kasabwe na Doha ko ubona yuko batakumva, ni ibintu bigaragara yuko ari imirwano. Vise ariko ntabwo n'ubundi bombi ntabwo babyumvagaho kimwe. Urebye M23 iravuga iti twe turukubahiriza agahenge ka Doha, Kinshasa iti twe nakangura. Ubundi se urumva akagahenge Vise usibye kuba wenda byari byagiye n'ubundi bivuga akagahenge kamaze gushyirwaho, ubu wamenye buri ruhande ruri kugendera ku katangajwe nande. Yakangura ntabwo katangira rero itariki 18 z'ukwezi kwa 2026 saa 6 z'ijoro ko ariho kazatangira. Urumva yuko kari kataratangira, nibyo nakubwiye yuko Union Africaine ijya guterana. Perezida w'Uburundi yiyemeje ko babanza gukuramo agace ka Minembwe bakagafata mbere yuko iriya nama iba, agafata ubutegetsi nk'uko yabivuze ngo aragira ngo acecekeshe imbunda muri Afurika. Aho yavuze yuko ngo 2026 nta gihugu cya Afurika cyakwiye kuba giterwa. Urabona yuko ibyo yari yiyemeje yuko inama izaba amaze kuhafata ntarabigeraho, ariko n'ubundi inama iraza gukomeza uno munsi wa none. Ibyo byose ni bikwereka yuko imigambi ya Neva, imigambi ya Tshisekedi, imigambi ya Angola, imigambi ya Afurika y'Epfo, Tanzania, Black Water ari imigambi n'ubundi igamije kudashyira mu bikorwa amasezerano ya Washington ndetse na akoro cadre basinyiye Doha, ubona yuko bayiteye shoti. Aha Vise turuveye tube tusa n'abavaho gake tugaruke sasa noneho ku kibuga cy'imirwano. Frontline machine ndetse rwose na Vincent twamaze kuba tuhinjira. Drone
amakuru atugeraho aragaragaza ko imirwano hano n'ubundi za Puezero yaramutse ndetse akaba ari imirwano ikomeye cyane. Ikidasanzwe tuzanye muri aya masaha vise nuko aba ofisiye cyangwa se abasirikare bakuru bagera kuri 57 nibo bamaze kugwa hano kuri iyi mirongo y'urugamba. Ndagira ngo aka kanya nako rwose ufate umwanya hanyuma nabyo ugende ubitotora utugezeho uko byifashe. Nibyo mu makuru twabonye nuko abasirikare bagera muri 57 b'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko bo mu mapeti makuru abakoloneli abakapiteni abamajoro bamaze kugwa mu rugamba ruri kubera hano za Minembwe za Puezero za Rwitsankuku za Rugezi ndetse no mu bindi bice bitandukanye byo muri Fizi. Akaba ari ibintu bibaye mu gihe kingana n'icyumweru kimwe, abenshi bakaba bari kujyanwa i Kinshasa gushyingurwa nk'uko amakuru ndetse n'amafoto yagiye bigaragaza. Uwo bita Colonel Mozebo akaba yaritiwe Minembwe n'iki cyumweru gitangira, ubu akaba yajyanywe gushyingurwa i Kinshasa. Ibyo ni bikwereka yuko agahenge kavuzwe na Lorenzo kabaye nk'akantu ko kuvuga gusa, ariko Kisekedi atabyumva ko bakomeza kumarica abanyekongo nk'uko turi kubibona amanywa nijoro bigenda biba. Ni ibintu bikomeye, yaba ari ku ngabo za FARDC, yaba ari ku ngabo z'Abarundi, yaba ari ku bacanshuro, yaba ari ku ngabo za Tanzania, yaba ari kuri FDLR, yaba ari kuri Wazalendo. Ubona yuko ari ibibazo ndetse n'akangaratete bari guhura nako muri misozi ya Minembwe, aho twirwanaho na M23 bari kubaratsa umusubirizo. Ya vise nanga nabo ba ofisiye bo bari kujyana. Ntabwo uzise abo barimo bitwa guhambwa i Kinshasa, abandi bagakingurwa muri za Tanganyika, mu ntara ya Tanganyika nk'uko byagaragajwe n'amafoto twagiye tubona ndetse n'ibimenyetso by'inyandiko zibasabira amafaranga yo gushyingurwa. None se ntabwo uzi ko hari abagize gutya vise bapfuye ejo bari baragiye barakusanyiriza ara muri biriya bice bya za Puezero, ejo ngo babonye MLDP twirwano yenda kubagero bakabashira mu nzu bakamena essence bakabatwika, ngo kubera yuko ngo kubera ntabwo bashaka kugira ngo izinga bimenyetso bizaje bisigara inyuma, kuko harasigara inyuma umurambo bagahita bamenya ngo ni umutanzania warashwe wapfuye, harasiga inyuma umurambo akaba ngo ni umuhibu upfuye cyangwa se ni umusirikare w'umurundi. Ibyo rero biyemeje ngo nta gusiga umurambo inyuma ho kusiga inyuma ukiri umuzarambo, bagomba gushyiraho essence rwose bagashumikiraho bikarangira. Urumva ko Vincent ibi ni nko gushinyagurira umurambo, niba umuntu rwose cyangwa se nk'umusirikare ashobora gupfa agoye kuri tere, bo bagafata icyemezo cyo kumutwika. Ibi ni ibisanzwe tubibona hano mu gisirikare cy'Uburundi ndetse n'igisirikare cya FARDC. Byo gushinyagurira imirambo ntabwo ari ikintu cya none cyangwa kigiye kurangira, ko dusanzwe tubibona kenshi. Ahubwo urumva yuko usibye gushinyagurira banyamurenge baba bishe, urumva no gushinyagurira indi miryango nayo barabikora, kandi ukabona ko babikora bagamije ikibi no kubabaza ababyeyi b'abana baba bagiye kwa runo rugamba. Ya nuko rero nuko bimeze. Ubwo reka tujye no mu yandi makuru, kuko amakuru yo ni menshi cyane. Dufite ingingo nyinshi tugomba kugenda tugarukaho zigendanye rwose n'aya makuru yacu yo muri iki gitondo cyangwa se muri iki gicamunsi. Hanyuma vise andi makuru rero atezwa muri aya masaha. I Burundi ngo barimo baribaza ukuntu uyu mugabo Evariste Ndayishimiye ari buze kurongora cyangwa se kuyobora mu by'ukuri uyu mugwi cyangwa se uyu muryango wunze ubumwe wa Afurika, mu gihe nyamara ari kurwana hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hano navuga ati se ibyo mu gihugu indani biye byaramunaniye ni gutararongora arayobora uyu mugwi cyangwa se uyu muryango w'ubumwe bwa Afurika. Urabibona ute amakuru ufite wo ku mbone zawe z'Abarundi, ko dore hari ufite abantu benshi cyane, bo ni iki barimo kugenda batangaza bakugezaho muri amasaha? Umuntu wese arimo aribaza, usibye Abarundi, uburyo Ndayishimiye ari buze kwitwara muri icyo kibazo
cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ikibazo cya Sudani no gukemura ibibazo biri mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko ahagaragara igihugu cy'u Burundi naho kiri kandi Perezida Evariste Ndayishimiye wahawe inkoni y'ubutware yo kuyobora Union Africaine. Yego. Abantu baragaragaza ibibazo bitandukanye bigera muri 6 bihatse uno mugabane, cyane cyane ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikibazo cyo muri Sudani, ikibazo cy'umubano hagati y'ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kigali. Ibyo byose bikibazwa uburyo biraza gukemuka. Mu bihe bishize urabizi yuko hagiye hagaragazwa amakuru yuko Ndayishimiye akomeza kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi nabyo bikaba byibazwaho ukuntu ari buyobore Union Africaine n'ubundi agakomeza kohereza abasirikare mwa kino gihugu guhangana n'umutwe wa AFC-M23 uharanira kuba nk'uko bakunda kubitangaza bavuga bati twabujijwe uburenganzira mu gihugu cyacu, twabujijwe kwishyura ukizana. Ariko hakabaho n'ikindi kibazo gikomeye cyane twakwita cya kane cyo gusenya umutwe wa FDLR, nawo ubona yuko ari ikibazo gihangayikishije isi n'amahanga. Ibyo byose bikibazwa Evariste araza kwitwara gute ko mu burasirazuba bwa Kongo afatikanyije n'uyu mutwe mu gihugu cyiwe bakomeza guhungiramo, akabana access ku bigo by'imari mu gukoresha amabanki, mu kubitsa amafaranga, mu kubikuza amafaranga bahembwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibyo byose umuntu wese arabyibazaho uburyo biri bugende. Ariko service biri serious ku FDL bari guhemberwa kuri banki, donc bari gukorana n'abarundi banki zabo bari kuzaccessinga nta kibazo. Ibi ni ibintu bisanzwe bimaze igihe abantu bagaragaje n'inyandiko bagiye bahemberwaho. Bagaragaza uko bahembwe, bagaragaza uko bari gukora ubucuruzi bw'amahanga ndetse n'uko bari kujya bakoresha amabanki mu koherezanya amafaranga n'abicishasa. Urabizi yuko na mbere y'uko ifatwa banki z'Kinshasa arizo zoherezaga amafaranga mu gihugu cy'u Burundi, akava mu Burundi ajya muri Uvira, akava muri Uvira ajya mu bindi bice ahabwa abazarendo. Ntabwo ari agatsindwa rumuri, ni ibintu bigaragara. Umuntu wese rero aribaza uko bibuze kugenda, uko ari buze kwitwara, ariko bamwe bakagaragaza ko n'ubundi nta gihe kiri buze kuza igihe n'ubundi yayoboraga EAC. Urabizi yuko bohereje ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, bagasaba yuko M23 agace yari yagiyemo ikavamo, ariko akaba yarabirenzeho n'ubundi agasinyana amasezerano na Kisekedi yo kohereza abasirikare mu burasirazuba bwa Kongo bwo kurwanya M23 barenze ku byari byanduwe na EAC. Ibyo bikaba byarabatumye ingabo za EAC ziri mu butumwa bwa aircraft zinanirwa zigataha. Ibi biragaragaza yuko n'ubundi ibyo yakoze ayobora EAC n'ubundi ari buze gukora ayobora Union Africaine. Ariko nanone kandi vise ngo Gisekedi donc nuvuga ngo hari abantu bari kwibaza uburyo cyari bubivange. Nje ku ruhande rwanje nkabona ahubwo ashobora kuza kwifashisha iyi opportunity yo kuba agiye kuyobora uyu muryango, akaba yabyifashisha gukora fundraising kuri iyi ntambara n'ubundi ari kurwana muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wowe ku ruhare rwawe nk'umusesenguzi urabibona ute? Abantu benshi babigaragaje, nayo ibyo ngaragaje mwereka yuko uko byagenze ayobora East Africa Community, ahinga mu Kisekedi ashaka abacashuro, ashaka uburyo cyafatanya na FDL n'ubundi ko ari byo biraza kwisubiramo kwikigeye n'ubundi ayoboye Union Africaine. Vise hanyuma nanone rero uyu ni Faci Beto, ni Antoine Felix Kisekedi Chilombo. Uyu mugabo ngo hari ibyo asabye MONUSCO, bimeze bite ibyo uyu mugabo yasabye? UN asabira MONUSCO yuko yahabwa ubufasha bufatika kugira ngo ibashe guhangana n'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane no kugenzura agahenge nk'uko yabisabwe. Fati rero abonana na Antonio Guterres, secrétaire général wa UN, yamusabye yuko habaho uburyo bwihutirwa bwo gufasha MONUSCO mu buryo bwa tekinike ndetse no mu buryo bw'ubushobozi kugira ngo ibashe gukora bishoboka, ibashe kugenzura agahenge nk'uko byemejwe n'akanama k'umuryango w'abibumbye mu cyemezo nimero 280778. Kisekedi rero na Antonio Guterres bahura mu nama 39 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma muri Union Africaine.
byamusabye yuko yakora ibishoboka byose agakorera ubuvugizi uno muryango, noneho ukabona ubufasha bufatika yaba ari mu mbaraga ndetse no mu mafaranga kugira ngo ubashe kugera ku nshingano bawuhaye. Avuga yuko kugera ku mahoro ndetse no kubaha amategeko mpuzamahanga bidashobora kugerwaho mu gihe uyu muryango udafite imbaraga z'ubushobozi mu mafaranga ndetse no mu bikoresho nk'uko yabivuze. Avuga yuko UN ikwiye gutanga ubufasha yaba mu bikoresho yaba mu mafaranga kugira ngo ino mekanisme ibashe gukora ku buryo buhagije kandi bumara igihe nk'uko Tshisekedi yabisabye Antonio Guterres. Aha, nguko rero ubwo nuko byifashe rwose Tshisekedi, rumva nawe ubwo ya suggestion iyo ubwo turaza kubimenya. Hanyuma vise tugarutse rero hano muri Granoro muri Jugu, FARDC rero ngo yigambye kuba yishe abarwanyi ba SRP bagera kuri 12. Ayo makuru biteye bite ibya hano muri iyi ntara? Navuga ngo FARDC yatangiye kugenda yivuga ibigwi ku buryo yaba yivuganye aba basirikare. Ese cyari igitero giteye gite ko numva iki gitero cyaba kidasanzwe? Nibyo mu makuru yatangajwe n'umuvugizi wa gisirikare mu ntara ya Ituri Lieutenant Jules Ngogo, yavuze ko muri operation yakozwe na FARDC ku itariki 12 ndetse na tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2023, bikaba yarakozwe na FARDC mu bice bitandukanye bya teritwari ya Njugu mu ntara ya Ituri, ko ingabo za FARDC zabashije guhitana abarwanyi 12 b'umutwe wa SRP Convention Revolutionnaire Populaire ya iyobowe n'uwo bita Thomas Rubanga. Bakavuga yuko mu magambo yawe yavuze ko ngo bafatanyije na M23, akavuga yuko babashije kwaka uyu mutwe intwaro enye za AK47, avuga yuko batse n'ibindi bikoresho by'intambara nk'uko yabivuze. Avuga yuko afatanyije na Lieutenant General Rubaya Nkashama uyobora iyi ntara ya Ituri, yuko bari gukora ibikorwa bitandukanye byo gutakisha abarwanyi ba SRP mu bice byose bitandukanye by'iyi ntara nk'uko yabigaragarije itangazamakuru. Aha, ndumva rero ibintu bitoroshye, ariko Vincent nubwo bakoze iyo operation biragaragara ko hano muri za Ituri n'ubundi mu gace bitango ni Fataki ngo SRP ngo yongeye kwica abaturage, kwica abasivile cyangwa se abaturage muri ako gace. Ese iyo operation yaba yabaye nyuma yuko bishe aba baturage cyangwa babikoze bameze nk'abari kwihorera ku baturage bituma hapfa abaturage abasivile batari bake? Nibyo nk'uko bivuga yaba SRP yaba Kodeko yaba ADF mwa kino gice cya Ituri, buri munsi nta munsi ubusataba ibitero bikozwe n'iyi mitwe ibiri, hakiyongeramo n'imitwe itandukanye irwana ku ruhande rwa Kodeko cyangwa Wazalendo. Amakuru rero yatanzwe nuko nibura abantu 2 bishwe b'abasivile, harimo ndetse n'umwe mu bapolisi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biciwe mu gace ka Fataki bishwe n'ingabo za SRP. Ariko bari babanje gutangaza yuko ari abasivile bishwe, ariko amakuru naje kubona nuko umwe ari umupolisi wishwe, undi akaba ari umusirikare wa FARDC. Umwe akaba yiciwe ahitwa Fataki, umupolisi umusirikare akicirwa mu gace bita Raru hafi n'ari icyicaro cya SRP iyoborwa n'Utuma Rubanga nk'uko twari tumaze kubivuga. Aba rero bakaba bishwe n'igitero cyagabwe ku ishuri riri mu gace bita Kimbagiba, bakaba bishwe nyuma yuko bari barimo bashakishwa n'igisirikare cya FARDC, noneho bakaza kuraswa nk'uko byagaragazwe ku muhanda N27. Ibikorwa by'ubucuruzi bikaba byahagaze nk'uko abaturage ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babigaragaje. Bakavuga yuko nta gikorwa na kimwe cy'ubukungu kigeze gikorwa kubera izi ngabo za FARDC ziri muri operation yo guhiga aba bagizi ba nabi bo muri SRP nk'uko byagaragajwe n'uyu muvugizi wa gisirikare. Ibikorwa byose cyangwa se bakwica bagira bate, nuko Donald Trump vise ngo hari ibyo yamaze gutangaza, avuga ko ngo agiye kohereza itsinda rwose rigomba kuza kureba ubwicanyi buri kubera muri Kongo. Donald Trump nibyo yagize ibyo atangaza ku mugoroba, avuga yuko
agiye gushyiraho itsinda rishinzwe iperereza rigakora iperereza mu buryo mpuzamahanga ku byerekeranye n'ubwicanyi buri kuba muri Repubulika ya Demokarasi bukorerwa abasivile, ahanini akagaruka ku bwicanyi bukorwa na FARDC mu bice bya Murenge, akavuga yuko atazihanganira ibyo bikorwa bikomeza gukorwa amanywa n'ijoro. Avuga yuko icyo agiye gukoresha ari uko iri perereza rizakorwa hashingiwe ku mahame mpuzamahanga yo gukora iperereza nk'uko yabitangaje ku mugoroba akoresheje imbuga nkoranyambaga ziwe za True Social nk'uko byagaragajwe kuri uyu mugoroba. Avuga yuko atazihanganira ibi byose bimaze iminsi bikorwa. Aha, ngayo nguko ni Donald Trump. U Rwanda ngo rwasabye ko ngo ibihugu byijanditse mu ntambara yo muri RDC bitagira uruhare donga ibihugu, hari ibihugu byijanditse mu ntambara ngo kugira bagire ubuhuza, bagire uko bahuza izi mpande zo mbobwo bari kugira ute biri kugenda byijandika muri iyi ntambara rwose ko byahagarika. We yavuze ni amagambo atangazwa na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda igihe yari mu nama ya Union Africaine. Yasabye ko ibihugu byijanditse mu ntambara nyine iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitagira uruhare mu buhuza hagati y'impande zihanganye. Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Nsengiyumva Justin nyine yabisabye ubwo ibihugu bya Afurika byateranaga mu nama ya Union Africaine. Aravuga ati rero ndagira ngo ntange ubutumwa ku bakuru b'ibihugu na za guverinoma muri hano mu yindi nama ya Afurika yunze ubumwe yuko ibihugu byose byizanditse n'iyi ntambara y'uburasirazuba bwa Kongo bitagakwiye kuba bigira uruhare mu buhuza mu bahanganye, kubera yuko ni ibihugu bigaragara yuko byamaze gufata uruhande. Urumva bigarutseho umuryango yifuzaga kuba umuhuza mu gihe Afurika y'Epfo nayo ibigaragaza, ariko urabizi ko Angola yagaragaje uruhande ndetse na Afurika y'Epfo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, kandi ubu ngubu kiyobowe Union Africaine cyagaragaje ko kitagira uruhare mu kuba cyaba umuhuza mwa bino bibazo, kubera yuko yamaze kugaragaza uruhande ahagaze nk'uko uyu minisitiri yabigaragaje. Urabizi nawe ko AFM 23 mu bintu bitandukanye yagiye igaragaza uburyo ki u Burundi ndetse na Angola byagiye bibogama. Aravuga ati rero nanjye mbona yuko ibigaragazwa n'uyu mutwe byagakwiye guhabwa ishingiro. Ya Vise, tugezeho n'izindi update twategura abakunzi ba Jeune Official. Update n'ubundi kandi zikomereza ku bifitanye isano n'ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse wameze muri Sudani, ngaruke no mu Bugande. Mpereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nuko Antonio Guterres n'ubundi yavuze yuko Afurika yagakwiye guhabwa umwanya ufatika muri Conseil de Sécurité kugira ngo nayo igifata ibyemezo bifatika hashingiwe ku bantu nabo bayiserukira bagaragaze ibyifuzo byayo. Nganyarukiye mu Bugande, Moses Kene Rugaba yahaye umugore wiwe impano y'inka ku munsi wa Saint Valentin. Avuga ko abagore batagira nyashi ari ibibazo kandi bateje akangaratete ku isi nk'uko yabivuze. Ubushinwa nabwo bugiye gukuriraho ibihugu bya Afurika 53 imisoro, ariko buvuga yuko igihugu cya Eswatini kitazakurirwaho imisoro kubera gikorana na Taiwan nk'uko byatangajwe n'Ubushinwa. UN nayo yatangaje yuko ihangayikishijwe n'ubwicanyi bukomeza gukorerwa muri Sudani y'Amajyepfo, aho abantu 6,000 bishwe mu gihe kingana n'iminsi 3 nk'uko byatangajwe n'uyu muryango w'abibumbye. Obama nawe wabaye perezida wa Amerika yavuze kuri video yirondaru yatangajwe na perezida Donald Trump amugaragaza nk'imbuto we n'umugore we. Avuga yuko mu buryo buziguye ko abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwe na bamwe batakigaragaza umuco ndetse n'ikinyabupfura nk'uko yabitangaje mu magambo ye. Nagushimira Faita. Yes, Vise, nubwo rwose wenda urimo uragenda unshimira, ntari andi makuru ndi kubona amasha wenda wagira icyo utubwiraho. Twabonye nimugoroba hari amakuru atangazwa ko ngo FARDC wazarino n'abarundi bose bari kuva hariya mu mujyi wa Uvira. Ese aya makuru ntacyo wigeze ukurikiranaho ngo utubwire niba hari icyo wamenye?
amakuru rero nabonye njyewe nuko ahubwo bari kuva za Karemi bajya za Baraka bakaba Baraka bajya za Minembwe, ahubwo Donald Trump yari basabye yuko yaba Uvira yaba Baraka yaba Minembwe bakwiye kuhava, ariko kugera isaha nta kirakorwa mu makuru njyewe mfite. Ya ubwo rero bivuze ngo nani bya bindi byabo byo guhugusuzugura bagategereza ko mve buze gushyira mu bikorwa ibyabo bo nta kintu bari bukore. Reka dutegereze turebe ikiri buze kuba n'inama ziri kugenda ziba za MONUSCO ndetse n'abayobozi ba AFC mu 23 n'abayobozi ba Kinshasa, turebe ikiza kuvamo. Yes, reka tukurekure Vincent. Urakoze cyane. Yes, Mutangazaji Vincent twari turi kumwe rwose agenda twapudetinga dufatikanya muri izi ngingo ziremereye twagiye tubagezaho, aho rwose twagiye tubabwira ibyo Kisekedi yasabye MONUSCO cyangwa se UN ko MONUSCO ikorerwa, ariko kandi ku rundi ruhande twanabonye ko ibihugu harimo igihugu cya Angola, harimo igihugu cya Afrika y'Epfo, ibi nabyo bishobora kuza kwiyongera kuri Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi, tayari byo byamaze kuba byohereza abasirikare hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakomando rero cyangwa se abasirikare bakomeye bo ku rwego rwo hejuru bakomeje kugenda bagwa hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko uko bari kugwa hangaha rwose nta nubwo Kinshasa iri yagira icyo cyangwa se irabyitaho. Hano ndimo ndabona akagrafike gasohotse, n'akantu navango gasohotse kagaragaza ko arimo kugaragaza ko ngo ahitwa Puezero, Rwitsa nkuku, Mikenke, ngo ni Gakangara, Irundu, Karingi ngo president ngo ni ho baravuga ko Karingi hari uwitwa Rugabisha. Iyi nkuru ndaza kugera nyigaruka, ariko barimo baravuga uduce twose ngo FARDC Wazalendo ngo bari kudukontorora, bakashiraho n'igifoto ngo bari kudukontorora hitwa za Gahwera, Ruhemba, Kwirumba, ngo ni Kwirumba, hitwa Kwirumba, Gitashya, Mucokwa n'ahitwa ngo ni Ntayoberwa. Utwo duce twose rero FARDC bo barimo barigamba kuba aribo bari kugira ute, aribo bari kudukontorora. My friends, nyemerera nkubwire ko rwose ibingibi ntabwo ariko bimeze. Abanga bamenyere kwivuga ibigwi, kwivuga rwose ameza, kuko ngo nta mabi abaho, ariko ntabwo ariko ibi bintu bimeze. Ibice biracyarimo abarwanyi ba MRDP twirwaneho nibo bari kubigenzura. Ngayo rero nguko reka tubashimire cyane uburyo kimwabanye natwe muri iki kiganiro. Ubwo andi makuru nakagaruka, makuru rwose nakagaruka, turaza kugenda dusubira mu yandi masaha. Ubwo rero ndagusaba kunkorera kuri like, unkorere kuri share, niba kandi udukurikiye utarasubscribinga, nicyo gihe rwose ngo ufate umwanya ubikore n'umutima wawe ukunze rwose, subscribing ndetse ukari no kunzogera kuri notification kugira inkuru yacu buri ko ihageze uzajye ubona notification ikubwira ko twazajya rwose tuba turi kumwe, cyangwa se amakuru azajya kugeraho ku gihe. Turabakunda cyane. Reka rero bashimire cyane, turaza gusubira. Imana ikomeze ibarinde kandi ibane namwe. Yari umuhungu wanyu rero nyita Frontline Machine, cyangwa se unyite nta mutima mubi, nkore neza bandebereho n'ibindi byinshi cyane mu by'ukuri tuba tugenda dukora kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Abakunzi bacu rero, kubakunzi bacu, reka mbasezeranye ko ikiganiro kiri buze gukurikiraho kiraza ko ari ikiganiro cy'umuriro bigendanye naho hari umuntu ntegereje uri kuri Frontline. Biragaragara ko bikiri gusakagurana pe, ariko igihe ari bubonekere, niba ngombwa ndabazana video ziri hano ku rugamba. Nababwiye ntabarundi noneho nizinga bafatikanyije imirambo bari kwishyira ku cyokezo, bari gukaranga, ntago bashaka kugira ngo amakuru yabo atamburike ajye hanze, ariko ndabahanje amafoto yo kubo bari kubatwika. Turasubira, ciao.